Assalamualaikum aziz Aliyam Media saytının ixlosmandlari. Bugun bizlar saytimizda bir kun rubrikasi jo'naltirib o'tiramiz. Bugungi bir kun rubrikasining mehmoni Cengiz Bakirov, estradamizning ajoyib talantli vakillarining biri. Hozir bizlar Cengiz Bakirovning avtomashinasida qalamiz bo'ylab sayohat etamiz hamda barcha yo'lovchilarni o'z manzillarini bepul hamda tilaklarini eshitib olgandan keyin ularga sovg'alar sunamiz. Hozir agar sizlar tayin bo'lsangiz bizlar tayinmiz. Mashinada tayin turibdi. Hozir Cengiz ikimiz biz qalamiz bo'ylab bir kun rubrikasına yo'l olamiz sizlar. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun biz Cengiz Bakirov bilan birgalikda sonday bir seyilga chiqdik desek alsa Süleyman. Cengiz bayramlar bilan bayram kayfiyati ham men tark etmesin. Hozir xudo xolasa Cengiz ikimiz bizlar taksisiz rolini o'ynayapmiz. Albatta mehmonlarga mashinamizdagi mehmonlar mingan
Ahmet. Естіңіз ба? 2017 деген 2017 деп қысқарып айтады екен. Біздер жаңа біліп жатырмыз оны. Халқымызда рауаншылық процесі жүр күшті болып жатырды. Қазір меймандарымызды, яғни жолаушыларымыз біз өздерінің мәнзіліне құда қаласа бейпіл тәрізді жеткеріп бару әрекетіндеміз. Қазір светофорда келіп тұрмыз. Әлбетте, осындай жаңа жыл кейпияты ешкім тәрк етпесін. Бәршеге және өмірде жаңа жылдар құтты болсын дейміз. Енді осы мінген жолаушыларымызға біздің өзіміздің даярлап қойған кішігірім сауғаларымыз бар. Әлбетте, оны тапсырып өтеміз. Мына сникерсті мен мына жігітке бермекшімін мінекей. Мен hem mına apama Kazakistan'dan kelgen apama şokolad bermekçimen. Hem ondan keyin yana bir savg'ani men mına apama bermekçimen. Sebebi sonday şakallık menen bizlerge ajoyib savg'alarni tilekler aytgani uchun жаңа жыл eskilik albatta. Mına kişigirem savg'ani jigitga beramiz. Marhamat o'zining өмірлік жолдасына apарib beradi albatta. Marhamat eskilik savg'asi. Barchaga kuyovlik kayfiyat tilaymiz. Assalomu alaykum. Mining ata, mining. Ayağına barat. Amin. Qaytlanca jo'run şeysin. Bayramlar menen. Şukurlar çıkıp atılmaz mı? Ha, qabul olsun. Жаңа жылда keyfiyat қалай?
var жаңа жыл bayramında. Рахмет беріп алыңыз. Azımda atam jaklatam senin yapacağınız. Ya rahmet sağ olun atam. Toylarda görseyik toylarda. Sarsenbek degan. Döksün balalarımız. Ben Alim degan. Kenegez. Qaysi kenegez? Aqto'g'in. Mına jigitім жол аушы жаңа жолдан мыңыз. Sen ko'rsin, Jengis Aqto'g'in kenegezmisan? Ава, Шымбайлы. Мына біз сенің визитіңіз тойға айтасың да қалайсың барып бекул атқарып береміз онан. Osman? Sen de bir şey ben Allah dedim. Toyda görsek ata. Suatın oğlum, sen adın kim dedin? Sarsenbek degan. Beta şaşmam ben. Yaxşı toyda görsek ata. Arka avtobusdan kağıtımız mineki ataların duasını aldık. Cuma namazdan şıkkana keyin mine Xudo xolisa şarafat bizga de tiyedi endi Xudo xolisa sebebi жаңа gana 5-ten chiqqan atalarning aq duasini aldık albatta bular nur üstüne nur bo'ldi endi жаңа gana bizning yo'lovchimizni va'da etgandek hozir arka avtovokzalga olib keltiramiz sebebi hozir bu yerda Besqalaning biri bo'lgan Shimbay yil atına
қайтадан кетіп бара жатқан жоқсыз ба әйтеуір? Жолаушыларды өздерінің мәнзіліне жеткеріп болып, ақша бермей түсіп кетсе қалай секілді. Біздер қазір Нөкіс вокзалындамыз. Қазір мінекей біз және жолаушыларды ізділікте өз мәнзілдеріне жеткеріп қою үшін және даярлық көріп Қызық съемка болады. Сақ емес пе? Қызық съемка болады. Тоқтат. Саламат Қалибеков Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист. Қазір жолаушымыз болacak. Ассалаумағалейкум. Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист Саламат Қалибек біздерге жолаушы болып мініп жатыр. Енді бұны күтілмеген әзір ұшырасу болып жатыр. Аға Қарман, жаңашылармен камераларды қысылып қойыппыз. Қазір жолаушыларымыздың ізбесілігі давам етіп жатыр. Біздердің кейінгі жолаушымыз жаңа таныстырып өткенбіз. Жолаушылардың мәнзіліне бей болдық. Қаяна бар? Естік бірінші тыңлау
yaşar. Bilmedim opasız yarın. Arzularım arman, boldum anam canım. Muhabbetim sana arnadım canım. Bir ömürge taslap kettin suygenim. Bilmedim opasız yarım. Kayana bırakırız. Oynatma edeceğiz. Bu jigit Cengiz Bakiyev degan bosqinchi jigit. Men Sarsanbekdagi tomada jigit. Shundoq kameramni. Bugun жаңа yil oldidan sizlar bilan xalqning arasida yuribmiz. Besplatniy taksi. Pul to'lanmaydi ava. Tek qana жаңа yildan tilaklar aytamiz. Endi mына kichkintoy do'stlarimiz Aytib bersin. pодарок tayyorlab qo'yibmiz. Bizlar buniki aytamiz. Buni kameraga aytadi, kameraga. Kameraga. Asta asta. Asta, asta. Ay, молодец, молодец. Sen ayt, sen ham ayt. Rahmet, молодец. Beğenmişsin balasın kichkintoy. Bundan ham padakim kichkintoy balaga bering, ya. Buguningizga. Orası klasta o'qiysizmi? Qaysi maktabda? Sen andan berib ketmoqchisiz. Ay, молодец. Ham bir şey etmiyoruz bizler. To'y berakelarga xizmat qilamiz. Жаңа yillaringiz bajarilmoqda. Ayni hurmatli do'stlar, bizlar hozir qalamiz bo'ylab sayohat etib qaytdik. Bir kun rubrikasida bugun Cengiz Bakiyev bilan Жаңа yil sonida birga bo'ldik. O'zingiz ko'rib bosib bo'lganingizday bugun ko'plagan yo'lovchilarni o'z manzillarini aman eson eng ahamiyatlisi bepul ham sovg'alar berib, albatta barimiz guvohi bo'ldik. Yana bir marta barchangiz Жаңа yil qutlu bo'lsin deymiz. Hamisha eskilaringizga tekrar rizq nasib davlat tilayversin. Жаңа жыл баршаңыз шаңырағына табысқа мол жыл болып кетсін. Alomeda.com